Pentecostal Network Pennet Program Clear to Te Lelpai Swaming in Chebai Ule Tungkar Chunga Northeast India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlir ni lo ngai thlang u October ni lai ni khan Northeast India UPC Kohhran thalai pol Pentecostal Youth Department PYD Social Work Day ni a India par chak pum hwa pa man ani Pentecostal Kohhran thalai pol rawrel na sang General PYD Conference rawrel na chuan kumsang khazakwa somkwa pakwa khan Social Work Day nei ni seti in a pasa kumsang ni atang khan mantan ngal ni in kumtin October ni hi India mar chak pum hwa pin wantlang ta na na tha tho na ni ta na man chau alo ni ta ani Social Work Day a hian thisen pek damdoi in adam lota na eitur sem wantlang hun poimo Community Hall damdoi in le sub center ti fai Wantlang in thiar na tur siam le ti fai kholai then fai le tuiluan kor ti fai ba ka thingpun natlang te nei ani thina khopui lian dewa chuan sarkar hau tu lian te ne na thokhowa anma mo anga na tho chang a ombok kumin han aizo CTPYD chuan safety te lui coordination committee te de na rahman na siam hovin chite lui le a chevel ti fai na an thoka aizo khopui chunga tengin PYD member zali chuang an thok chuak Chokmadar Soma Chite Mini Sports Complex a Evangelist Valalpe ka fanai chuan hunser mangin Safety Lui Coordination Committee Joint Secretary Dr. H. Lalrat Sangan Chite Lui kamle a chevel von fai ani dan le malag na report changchang pe in Purabar Domoy Roite Minister of State chuan natlang honna anei Chite Lui kaile a chevela natlan na atelve Purabar Domoy Roite Sports Minister le Chite Area Bill 2 MLA ni bokchuan Safety Lui Coordination Committee Aizo CTPYD tile NSS 10 Chite Lui thian fai turan hatlang an nei chulom omati thu soin zawra ma nge po lui tam tak akang meka mipuin lui hlut na shethara hum hal tura chan lak tul ati thule lui ti bol lo a shusel no khoi poi tu plastic te nwal swat atul to thu asoya Aizol East True BLI Uin he BLA thil thati du mimal le pol reng chulo troi om anin huam thu asoibok Tourism Minister ni Bokpu Robert Domoy Roite chuan natlang tele mipuite Anthurium Festival nili le ninga October sang ni som pakwa a React Tourist Resort telvek turina soma PYD te natlang thingpui Innan Sports Minister hian cheng sing khat ape ani Sports Minister hian PYD te natlana ba ka mun he NSS volunteers te natlana chite lui ram thar kai le chite lui Bethlehem veng thlang kai te po atlo kwal ani Lunglei khopui chunga chuan thalai ten sabji bazar ti fai na ba ka lunglei khopui chunga damdoi ina thingpui le a me semin an fe chwaka Longtlai Town PYD ten Longtlai District Civil Hospital a he ni pol hian thisen pe in mi pa som ni le mechia pali ten an vai thisen unit som ni pali an pe a se ha khopui chunga po thisen pe run pui ba sai ni in amomo apyang te man turin thisen unit som ni pakwa an pe bok Serchi pa chuan serchi bial PYD te chuan bial hwa pa mangin complex field ti fai na an thoka serchi bial PYD thian October ni khat thole ni khan Social Work Day den chen hian serchi damdoi in man turin thi sen unit som ni pathum mi pa som panhi le mechia som pakhat ten an lo pe to ani Khozola chuan Khozol bial PYD hwai hotin man ani a Zingkara Khozol damdoi in adam lo om te tan artui le bok nu te an samba ka Porfanda cheng sang khat an hlana Khozola Social Work Day Program hi General PYD Treasurer Reverend Silal Malsoma chuan a man pui ani North Van Lai Phaya chuan join PYD hwai hot man ni in YMA General Conference man na tur pandal sakmek chu natlangin an sakpui Kolasip Thenzo le mun dangdanga po khopui hwa pa mang enge mozatan oma thingtlang lambial tamjok chuan khochung then fai wantlang hun ma chei that le ti fai na thokin nileng in hun an mang ani October ni khat thole ni khan Kohhran media rawngbawlna committee poimo Pentecostal Network Pennet General Headquarters Office Mall Pui Salem Veng Aizola meeting an nei meeting a hian kumsang he som hi media budget atan cheng noi som pathum le singli an rahmana Zone Rinna channel a program nei beldan kongzon ni seti te 13 second Sunday apiang in news zo a missions department pola hunda ni seti te news reader tur ngai to bel ni seti te le kumthar ta na hmalang tur sang an ngai to bok
Media Secretary Una Pa R Lelbiak Filan Kumsang ni som pokusunga media malak na report changchanga pe a Treasurer Una Pa Sila Ramoy ne na tungin sumle pai report ngai thak ani bok. Meeting him media chairman Reverend R Lalhoyana kai shwai ani. General shwai to the program. United States of America USA UPC-NEI General Conference amman puihnu in General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lau chuan shwai tu lian de komin America hun alam manga October ni kwani lai ni a Mizoram thleng turin ruah manna asiam. General Treasurer Reverend Zongming Thanzama chuan Lengpui Bial Missions Department Conference Lengpui ko shanbiak in ane meka speaker a tungin rawngbawlna ane. General Missions Director Reverend R. Lalhoyale, General Missions Secretary Reverend V. Altuanga Sinate de chuan Konpui Bial Missions Department Conference Hortoki ane meka speaker a tungin rawngbawlna ane. General LED Secretary Unaw nu Laram Thangi Bible Woman Treasurer Unaw nu F. Raulupui de chuan October ni thum ninga ni khan General LED Conference ne na tur kolasip khwang puilam to in hun an manga Conference khen na tur pandal te en puin organizing shwai tu te nen hun an mang. General LED Conference October ni som pakhata tang ni som pathum chung hiam nei tura ruwa man ani. District Shangshang rawngbawlna chanchin thar ngai thak chunjomila Aizawl East District September ni somni pasari atang ni somni poko chung khan Aizawl East District chunga bia shangshang te chuan Bial Missions income pui an mang. He income pui a hian in rinni khan rural income nei ani a Bial chung in opnale district lu tur te ngai twa na an neya Bial then kha chuan missionary chomdan tur chungchang te an ngai twa ani. Bial Missions income pui a hian Bial then kha chuan thupui shan pale speaker big nein hun an manga Bial then khata chuan speaker shan pa nei lovin Bial shwai tu le Bial pastor te hnen atagin thucha an ngai thachin ani. Bial Missions income pui hi district missions shwai tu te le kaushan pui shwai tu te chuan hetiang hian mun changshanga an man pui ani. Director Reverend R. Lianzama chuan champhai Bethel Biala amanga Secretary Evangelist Laramzawa chuan Khozol Biala mangin Treasurer Evangelist Lalthuthunga chuan Darlon Biala aman pui. Reverend Rausanga Kolni District Superintendent chuan Thingsul Thia Biala mangin Reverend Biak Sangzola District Secretary chuan Kohhai Biala amanga Reverend Valel Filaramtiam District Treasurer chuan Bazar Bial aman pui bok ani. Bial shangshang te mandan tlang pui lo tar langila North Van Lai Pai Bial de chuan Kholai Lungbung muna Bial Missions income pui voi som pakwana an manga Bial de Pastor H. Laro puya chuan honna nein thupuya Krista aya palaiti Korinthon hi bunga chang som hi thu mangin speaker a Bial to Pastor H. Laro puya an mang ani. North Van Lai Pai Bial de hian kumsang ni som hiya rol khang kaushana income pui an mang le don ani. In rinni khan Kholai Lung kaushan ten pathian joy moina nein kaushan ten him takin hun an mang. Thingsul Thia Bial de chuan Iram lo thleng ro se mathaya bung ruk chang som ti thupuya mangin Thingsul Thia hmuna income pui voi som hni parukna an manga speaker a district superintendent Reverend Rosang Kolni an mang ani. Pathian nizan income a khan speaker hian income zongjong te syak thi rawngbawlna nein kaushan ten him takin hun an manga income nei chung hian unaw nu larin lui Bial LED zai pol baka Bial chunga zai mi te hnen rin fakhla ngai thak thin ani. Reporter Alan Danin Thingsul Thia Bial chunga hian mithar somhi le pakhat kaushana senglu ani to ani. Serchi Bial de chuan Bial headquarters Serchi Biak in pui hmuna Bial Missions income pui voi som li pani na loting takin an manga thupuya ipuan in hun chu zo ro Isaya bung som nga pali chang ni thu mangin speaker Evangelist Lalchuan Moya Sailo an mang ani. Upper Republic Bial de chuan Bial Missions income pui voi som hi palina Republic veng thlang biak in a mangin thupuya chandam na fam kimti an manga speaker big nei lovin Bial shwai tu ten thu soina an nei thin ani. Bial du pastor in Pathiani chu khan sacrament abwa sai chu an kil ho bok. Bazar Bial de chuan Bial headquarters kaushan bazar huna Bial Missions income pui voi som hni parukna lim takin an manga thupuya ipian narama hole toro Genesis bungsom thum pakhat chang som bathum thu mangin speaker Evangelist Arvan chunga district full time evangelist an mang ani. Reverend R. Palhira chuan honna nein Pathiani chu ma income Reverend Valel Filaramtiam district treasurer hnen atangin thucha an ngai thlabok.
Bethlehem bial de chuan Bethlehem Kohhran bial missions in khompui voi somthum pasari na hlim takin an manga speaker evangelist PC Lal Rokima general missions treasurer chu mangin thupuya chanchin thra hishir ro umar ka bungsom bruk chang som panga thu an manga Bethlehem bial de hian general noya missionary som pariat chom turin ro manna an siam mekani bongkon bial de chuan bial missions in khompui voi som nepali na ram hlun veng thar biak ina lotling takin an manga Reverend R. Lalthan Zola Chuan Honna Nein, two position panel loving speaker evangelist H. Larem Luan Hena Join Tuta and Ngai Tachin Ane. Zampai Bethel Bial de Chuan Melbourne Puna Bial Missions in Khompui Voice on Panhena, Lim Takin and Manga, two Puya Chantuak Thairo, two Fing their numbers from Hepali, Zangso Bakatu Hangin speaker, Reverend R. Lianzama District Missions Director Hena Join Tuta and Ngai Tachina, Unau Nula Shwaitwang is Zembok Hena Join Batian Faklang Tlakchin and a bok. September ni som thum thojan ni khan pathian choi moina nei chunjom ani khozol bial de chuan huncheng huna bial missions in khompui voi som li paria na hlim takin an manga thupuya nangmal som na niang che Genesis bung som pahi chang ni thu an mang ani khozol bial a hen evangelist Laramzawa District Missions Secretary chuan aman pui ani Rabung bial de pu in Rabung huna bial missions in khompui voi som thum pasari na hlim takin an manga two position panel loving speaker evangelist Dr. H. Lalrin Liana an mang ani Nalan bial de chuan Nalan Darnam Kohhran bial missions in khompui voi som li na hlim takin an manga thupuya chanchin thra hishir ro umar ka bungsom bruk chang som panga thu an mang ani Serchip din thar bial de chuan Siang Tlang huna bial missions in khompui voi som pariat na hlim takin an manga speaker evangelist T. Vanalwata an mang ani Kolkul bial de chuan Kolkul venglai Kohhran bial missions in khompui voi som thum pathum na hlim takin an manga speaker evangelist H. Larin Oma an mang ani Zemabok bial de chuan bial missions in khompui voi som thum pakhat na turial huna hlim takin an manga two position panel loving speaker Unau UPC Lal mangai Zwali Bible woman Maubok Zuhman ani Khoru lian bial de chuan Kebran huna bial missions in khompui voi som thum pali na hlim takin an manga Kohhai bial de pu in Kohhai huna bial missions in khompui voi som li pasari na hlim takin an manga Reverend Biak Sangzole District Secretary chuan aman pui ani Zampai bial de chuan Zampai venglai Kohhran bial missions in khompui voi som li pathum na hlim takin an manga evangelist T. Vanal Dika chuan Honna Nein two position pale speaker Big Nei Lovin Mishang Shangten thu soina an nei thin ani Zampai bial missions in khompui Reverend R. Vanal Hoya General Missions Director chuan aman pui ani Trumpui bial te chuan bial missions in khompui voi som pakhat na Falkland Kohhran hlim takin an manga thupuya ke heta hi ka ommin tir te che Isaiah bungkwa chang ruk thu mangin speaker evangelist HMS Zonkima an mang ani Reverend Dar chuan chuan hlan na nein kumchang ni som hia mona veng Kohhran in khompui an mang le don ani ngopa bial te chuan mim bung huna bial missions in khompui voi som ni pangana hlim takin an manga Tual upa H vungchona chuan Honna Nein thupuya pathian thuruk enkol tu Korin thon khat bungli chang khat thu mangin bial du pastor ke Vanal himpuya chu speaker an mang ani ngopa bial ti hian Damaska Kohhran kumsang ni som hia in khompui an mang le ang September ni som ni pakhat Inrin Nikhan District Superintendent Reverend Rosang Kolni chuan Darlon bial North Serzol biak in sakchana turlung phum na le Sunday School Hall Honna ani He huna hen Kohhran member engi mozat telin him takin hun an manga biak in hi adung fit somthum barugle awang fit som hi pakhatalia na saktura ruang man ni in Sunday School Hall hi adung fit som hi palile awang fit som pani aliana sak ani bok District Superintendent Reverend Rosanga Kolni hian September ni som ni pakhat Inri Nizan Khan North Serzol Kohhran hian mithar pakhat senglo na anei ngal ani September ni som ni pani pathiani khan khobung bial khobung Kohhran loi turin mithar som pakwa Kohhran senglu anni bial du pastor HP Ramphangzawa chuan senglu na nein mithar te hi chung ko thum ni in puitling som pali le no pangpanga anni khozol bial ten munchenga bial missions in khompui September ni som ni pasari atanga ni som ni panga chunga an mana po mithar pani Kohhran senglu anni September ni som ni paruk pathiani zampo khan sakordai bial new vervet Kohhran loi turin mithar paruk bial du pastor Kelan Wanpuyan asenglu bok Upper Republic PYD te chuan September ni som ni pani pathiani chunu le zan khan Upper Republic biak ina sacrifice 2019 lotling takin an mang
Pathiani chunu kham praise and worship anga hun mangin mishang shang ne ringin fuine thur thatak tak an ngai thla a zalama revival program in Pathian tharau thiang lim ompuin hnuai hlim takin hun an mang ani Upper Republic PYD 10 Sacrifice 2019 and mana hian bongon bial zai pol din hen ringin som an niangin fakla ngai thak thin ani a bial chunga ringin zai rawngbawlna nei anom bok ani October ni ria tholeni zan hian Aizawl East District PYD hnuai Environment Protection Committee de bot sain bongkon Kohhran hola seminar nei ani don he huna hen evangelist kelal monsanga Upper Republic Kohhran Association for Environment Protection Sept President Nibokchu resource person man ani ang he hun mang tur hian Aizawl khopui chunga bia shang te chu somni in Pentecostal choir le bongkon bial zai pol den hen atwingin fakhla ngai thak ani bokang October ni laini khan North East India PYD 10 van tlang ta na thil thati nani social work day ani angin Aizawl East District chunga biale twal chung PYD shang te chuan hlo tling takin an manga join PYD anga mangte biale twal chung Kohhran anga mang anom bok ani biale twal chung then kha chuan omni khama an hman lain then kha chuan jingkara chau an mang thunga district chunga biale local shang te man dan tlang pui kan hriat thei te lo tar lang ila Isungdar bial leng PYD te puin social work day hloting taka mangin kholai dung ti fai na an thoka member engemozat an thok chuak ani nalan bial nalana chuan nalan khuchung ten join na mangin member somkwa jet an thok chuaka chomhalama kholai bol hlo ti fai na thokin chonhulama inti hlim na hun an mang thung ani vapar PYD te puin kongba sam fain chomhalama na an thoka chonhuwa inti hlim na hun an mang ani Saitwal bial North Lungpher PYD te chuan khochung zun in chia sam thatna an tho ba ka rong te hnoi tharin social work day an mang ani kolkul bial kolkul veng thar PYD te chuan jingkara kholai ti fai na an thoka venglai PYD ten van tlang tui khur ti fai na an thok bok chingchi bial chiatlang veng pui PYD te chuan kholai ti fai na an thoka tui kor then fai na an thok bok ani Rabung bial rabung PYD te chuan jingkara van tlang hun poimo tui khur le zun in ti fai na an thoka khwal NPYD te puin jingkara kholai ti fai na an thok bok thingsul thia bial thingsul thia PYD te chuan nileng in social work day an manga community hall bazar BNRGSK hall le sub center le achevel baka kholai dung then fai na an thoka tlailama adu apyang te in turin thei tui le ame khodaya athlonin an sembok Kohhai bial riang tlei Kohhran September ni sompali atangni somni pani chungkhan Reverend R Sangthanga speaker amangin camping hlotling taka nei ani he huna han campers engemozat lutin Kohhran hoten hlok thak an ti hle a camping borak kalzela September ni somni pali khan Kohhran mi thanhem ngai te kal tlangin pathian choi moina nei ani a mi pakwa in swangai damna baptisma an chang ani Kohhai Kohhran apo missionary day khan bel du pastor Ivanal pe kazote kuta mi pasari in swangai damda baptisma an changbok September ni somthum thochan ni khan bial missions in kompui zela ser chip din thar bial siang tlang Kohhran loi upapi silarin omate chungkwa chuan pathian choi moina anneya Kohhran ten hlim takin hun an mang ani September ni somthum thochan ni ve khan bial missions in kompui zela khozol bial muncheng Kohhran loi upa sanglu tate chungkwa chuan pathian choi moina annei buka Kohhran ten hlim takin hun an mang ani October ni khat thole ni pokhan upa thanglian chunga te chungkwa North Vanlai phai bial kholai lungbung mun Kohhran loi te chuan pathian choi moina nei Kohhran ten hlim takin hun an mang he hun a han speaker Reverend H Vanal chana an mang ani Upper Republic bial PYD te bosain October ni li zirtop zana tangkhan college veng Kohhran revival crusade man mekani a pathiani zan hian atria kang Speaker Evangelist H.K. Mangai Hope Missionary Juman ni in bial zai pol baka bial chunga zai mi ten hen tringin pathian fakla ngai thak thin ani October ni nga in rin ni hian nalan headquarters vek ina nalan bial chunga rongbol tu te polin thiang hlimna seminar nei ani he huna hen Reverend Silal Englian district thiang hlimna committee chairman chu resource person man ni in bial chunga tringin member engemozat antel thei ani district right to the program Reverend Rosanga Colony District Superintendent John Kalei District Myanmar Missions Department in Kompui Manmeka Speaker Atangin Rawngbawlna aneya District Superintendent hi Reverend R Letlan Kima District PYD President Chuan Atroy Om ani Reverend Biak Sangzola District Secretary Chuan Pathiani hian District Headquarters Kohhran hun mangang
Reverend Vanel Filaram Tiam District Treasurer ti chung kwa chu District Building Quarters a anin son ta ka wangin aloina Bethlehem Kohhran ti chuan pathiani zan hian thana hun an hmangdona thu cha soina anei bokang. District LAD try to the chuan North Bengal Missions Field Noya PYD le LAD 10 Joint Conference an hman meka telpuin rawngbawlna an nei ani. North Mizoram District rawngbawlna chanchin North Mizoram District chung Pastor Bial Somthuma Bial Missions Department Conference arwalin an hmang. Bial Missions Conference hian October ni li atangani ruk chung o in October ni ruk pathiani zan hian atriakang. Bial Missions Conference Pastor Bial Somthum tena anmani District Missions Department try to tele District try to te po in Bial chen khatman pui dan tur hetiang hian ro manin District Missions Director Reverend Seal Thantuang chuan Thenzol Bial ahman puianga Evangelist RK Vanel ngaya District Missions Secretary in Zol Nom Bial man puin Evangelist MS Zongliana District Missions Treasurer in Headquarters Bial ahman pui thung don ani. District Superintendent Reverend Laltuang chuan Kolasi Venglai Bial ahman puianga District Secretary Reverend Charpui chuan Bairabi Bial ahman puin District Treasurer Reverend Kel Du Sang chuan Mabok Bial ahman pui thungang. North Mizoram District Literature and Publication Board Malak na a kumsang ni somhit nilai thupui zirlai edit na chutum ang editing board an thutkhom nu in October ni khat thor jan ni khan zo fel ani. North Mizoram District Huamchunga Kohhran ten nilai thupui an zirtura hian thupui somli pali omin thupui somli pali te hi thupui hlom kwa khai khom ani a hetiangin tharau ram hum halna pathian pakhat zirtirna diglo Kohhran hum halna Iswa Krista local le na tharau ra azui tu te chinchia na te pui thu na le takna Christian chung kwa ti te an ni hlom. September ni somni pakwa pathian ni khan dampareng pui bial dampatlang nuama methar pahni Kohhrana senglu ni in swal ngai damna baptisma chantir ngalan ni a nauhlan rongbawlna nei ngalin leli swal hena nau pahni hlan ngal ani bok. Kolasi Venglai Bukvan nei apotir ko Evangelist R Lalsan chu achuan tui chu ain luya mi somlai mai swal ngai damna baptisma a chantira nopang pariat I swal minga hlan na biak ina anei bok. September ni somni pali atangani somni poko chung khan bil khothlir bial bil khothlir dorveng Kohhran te chuan Revival Crusade an hmang. Revival Crusade a hen district ter ramtlan Evangelist Sizoram tharale arongbol puite roin anrongbol nelal panmal asom hle a anrongbol na ra atangin swangai damna baptisma mi pariatin ansang. Leng pui bial ro pui chip Kohhran te chuan September ni som pakhada tangkhan Revival Crusade nein bul antana speaker atan Evangelist Sila Rasanga Pentecostal Revival Team speaker chuman ani. He Revival Crusade nei hi Kohhran tele Pentecostal Revival Team member te thorim nakal tangin pathianin mal asong hle a Kohhran member chauten chakna thar nein Kohhrana harna athlengna sa hle ani. Rongbawlna bowra ka tangin pathian choimoina chanchin hriat china tumruk ngot nei to ani. Choimoina petute tar langila tual upa zawliana te chungin choimoina tumhni unaw nurin omi te chung tumkhat unaw palal routinga te chung tumkhat ropui chip Kohhran tumkhat unaw pa kyam love te chungin tumkhat heti hian ropui chip Kohhrana ran talin roinen pathian choimoina atumruk nei anita ani. Pentecostal Revival Team te rongbawlna kaltlang hian September ni somhni pahni pathian ni khan mithar pakhat Kohhrana senglu ani a Kohhran haute an lom hle. Revival Team te hian pathian thuthung puangin mual in khom te nei ani baka intina fe chhuakin rongbawlna atul anga nein zai khom na huna te po member te pualin kunga rongbawlna nei thin ani bok. September ni somhni pariat inrin ni pathian choimoina atum nga nei nia chung ko khat member panga Kohhrana senglu le ni in anrongbawl chung hen UPC Northeast India member thar paruk nei bel anita ani. Evangelist Laldu Saka Sazale arongbawl puite Jehovah Rapha Revival Team te chuan Karliam ta September ni somhni pathum thotan zana tangkhan headquarters Bial Mission Vengthang Kohhrana hlotling takin rong anbol. Anrongbawl ni hian ni sari le zanria zet oi in September ni somthum thotan zan khan pathian thuthung rongbawl na poimo tak baptisma rongbawl na nein anchiak. Jehovah Rapha Revival Team ten rong anbol chung hian tharau thianglim dong thar baka tharau siam tharna changmi engemozatan oma he crusade hi Missions Department hoi hot ni in Missions Department try to do thu sam angein pathian thu revival theng chu alom anlom na ani.
Crusade hi ram mandan chuan September ni somni pakwa pathiani zan thleng nei tur ani a thar awlam borak la oma wangin Kohhran hauten an chela thotan zan thleng rawngbawlna hi an nei thotan ni September ni somthum khan speaker lal du saka sajale a rawngbawlna puite chuan inkhom ron chim ve tu tleirol pakhat chu komin ani hian pathian thuthlung a hmu a Pentecostal Kohhran lutin swangai damna baptisma rawngbawlna tu evangelist lal du saka kuta achang ngal ani September ni somni bariat inwini zan khan hun thar bial thianghlimna committee hmalangna in thianghlimna beipui thlakin hun thar bial chung local sangshanga thianghlimna campaign nein hetiang hian an fe chhuak hun thar Kohhran UPC Lanunmoi headquarters North Mizoram district Eden thar Kohhran Reverend Seal Thantuanga district missions director Lungvera evangelist H Larin heta district Sunday school secretary Sairang Kohhran evangelist PC La Rokima general missions treasurer Anrongbawlna aro pui takzeta Kohhran haupu in an hlokpui hle ani September ni somni pakwa pathiani chunu khan chaltlang bial ten bial chung Kohhran pui le bial department changchang ten amamoa an man tur committee room an sakchu bial to pastor Reverend Silaram Thangan ahong committee room honna program hitlai dar thuma che atan ni in punlama bial to pastor Reverend Silaram Thangan ribon chep chatin pathian ro puina turle bial masona turatan lalpa iswa Krista mingin ahong ani in chunglama bial secretary evangelist JH Malsomdong lianan hun ka shwain pathian thu sam number za somhi pasari thu chiarin hun ser hi una nu vanal veni bial LED president in manga tharawlam hlanen hun man ani nuwa report bial treasurer evangelist R lalthang chwana na pe a committee room hon thar hi pathian ne na mi puiten tong trai rualna nein an hlan bok committee room hon program hi evangelist singnung chungnga bial missions director in tong trai na nein a trin ani Bial committee room honna program a hian Bial board member Bial chunga charge board member dele Bial department OBT antel kim hle September ni somhi panga missionary day Northeast India UPC Kohhran tena an manta ka khan chaltang Bial cha mari Kohhran missions department te chuan committee in laurel to angin chung ko enge moza hena champuina thilpek an hlan he thilpek hi missionary day September ni somni panga jing khan pek ani a chamari local missions committee member te baka shwai tu te an thok chhuak thale bok chamari local missions department hian vongon zobiak in PYD ten work camp an sakmek a an chunjomna atan cheng sing thumin an pui boka chutiang bok in Sunday school department po in cheng sing khatin an pui bok North Mizoram district khwam chunga social work day mandan report tlangpui mamit bial PYD te chuan mamit field veng writing sheta day honna nein bial president unaw pa ke banan nga kan pathian hena hlanna aneya field veng tu char kon thleng kongtunga bolhote charfai ania social work day program hi bungjo filter evangelist vanal zemoya luang poltir kawin akharna hun top mangin program manjon hu hian volleyball le futsal te khel ani bok Scholarship venglai bial PYD chuan scholarship khwang puilam huna Odrin Sesam Children Home kotle hwan samfai ngai te an samfaya member thanem tak an thok chhuak ani Sipir local PYD te chuan Sipir kholai dung ti fain an hnatlanga KVK in eile in tur tumsakin KVK how to tele bial du pastor Reverend Sila Ramwana ten faina poimo jale social work day neya PYD ten khotlang le ramtana nathra tak tak an thok thin chu an lom an ti thu an soibok Sipir local PYD te hi PYD advisor Upa R Lelsomya nele Upa Lalming thanga ten an hoboka rem chanjok na awangin social work day hi jingkara an mangbok ani Reek local PYD te po in Reek kholai dunga bolho om te ti fain member enge moza day polhan an fe chhuak ani October ni lai ni vekhian Sipir Kohhran loi una pa kelal chamlian ati chung kwa chon Kohhran kaltangin pathian choi moina anneya speaker abel du pastor Reverend Sila Ramwana an mang pathian tharau thianghlim ompuine in hunhlim om tak an mang ani Chimtuipui district rawngbawlna chanchin Chimtuipui district khwam chunga social work day mandan report ngai thavele ila district headquarters omna sia habel de chuan social work day pol hian sia ha khopui chunga thisen pek run pui an ba saya amomo apyang te man turin thisen unit somni pakwa an pe Longklai town PYD te pu in Longklai district civil hospital a heni pol hian thisen pe in mi pa somni le meichia pali ten an vain thisen unit somni pali an pe bok
Sangau PYD te chuan motor kong pui khwar zwal deuh te chhil khatin kong rual rem lo le side drain siam that ngai te siam tha in PYD member som thum vel an hnatlanga nileng in hntlang hi thokin social work de hi van tlang ta na rawngbawlna ni atan an hmang ani social work de den chen hian jingkara no to book a week honna inkhom toite nei ani a he inkhom hi bel president rawngbawl tu si vanel pe ka chuan kai shwaya bel du pastor ke kong kharmoyan hun ser mangin week honna an nei ngal ani resource person Dr. Noel Laremra the Silom Hen Tengin Zugle Mom hi mishing mel male mishing ta na thalo nat na sang sang thlen tu zoya mishing nun swat tu ani zia te ngai thla ka ni a tun aya zugle mom do na konga chan lak thar apoi mo thu te swin kal khom ten an hlok pui hle ani South Lungpher local de chuan South Lungpher PHC bol hlo paina khur thuk chatak lain side drain an lai boka tin khochung kongdung bol hlo char faina an neya lungtiam PYD te puin khochung kongdung ti faina an nei bok chewra local PYD te chuan roadside plantation sam faina an nei bok October ni khat thole ni atang khan chimtipui district PYD conference voice somli panhina in arel angin no to boko to PYD bozuina pakhadatan no to boko week and mountain week bulletin hi ni khatnia hian week honna inkhom toinein zugle muam vai hlole akai hnoi thatlo na lam inzir tirna nei ani a anin hina October ni lai ni khan district chung bial ruka vai hlole akai hnoi thatlo na lam signboard antara achulangin pamphlets le poster and sem chuak bok ni thum ni hian bial le local tin remchan anga mantur ani a nili ni a WhatsApp group chimtipui district PYD Northeast India online in zugle mom vai hlole akai hnoi thatlo na lam slogan inzia siak tur ani ninga na bial le local a thei ten zugle mom thatlo na lam hoi awareness program nei tur ani a ani rugna a chhnulama week kharna nei ani ang Lunglei district rawngbawlna chanchin ngai thavele ila Lunglei district PYD social work day committee malangna in Lunglei town area ten ahu hawin an hmanga PYD members athum chuang an kalkhom town area ni lo local changsang puin an rem chan dan ang thewin he social work day a hian van tlang ta na thil thati nan an hmang town area PYD ti hian Lunglei supermarket ti fain hetlang an neya civil hospital Lunglei adam lo de tan thingpui le a me an sembok Town area ten social work day an manna hian khwalian tan Jemia Lung district local administration officer chuman ani social work day hi PYD ti hian kumsang hi atang khan mangtanin kumtinin an mangchawa kumin hi an voisom hi manna ani town area PYD te malak na hian tlongkama thing engmoza phun aloni to a thuam loya mall civil hospital le lunglei khopui kongdung te ti fai ni to baka munchang sanga te he social work day hi midang te tanamal somna atan man aloni to thin ani kumin sang he som pakwa hi Northeast India PYD kumsom ngana golden jubilee ani a hemiden chen hian general PYD malang na in October ni thum nilai tho chanjana tanghan ra siveng UPC bek ina live crusade bot sai ani he live crusade hand speaker atan reverend KVL mangai ki machuman ni in crusade nei chung hian Northeast India PYD a malzai thiam tak tak te anzai don baka general PYD choir Lunglei district PYD choir le Pentecostal choir te anzai bokang tin October ni nga in rinia ra siveng UPC Sunday School hall a fellowship nei ania he crusade hi LDF le JB cable network in life in Pechwaka October ni ruk pathiani jan theng he crusade hi man ani ang September ni somni pasari atang ni somni poko chung khan South Van Lai High BLPYD le LAD joint conference chu Mwalian puya nei ani a speaker atambel du pastor ro chung nungaren thlei chu man ani he hun hi zai thiam zo than moi se khumle district thiam himna committee secretary evangelist Atila Zomsang aten an man puibok September ni somni pariata rural income nei ani a PYD te chuan pastor quarters a water filter tharle blanket dani se anti a biale local shwai tu tan seminar nei ni se anti baka bial chanchin bu chwa chunjom ni se anti bok LAD te chuan pastor quarters a dining table dani se anti baka mikhwal ruma khum pakhat siam ni se anti bok tin PYD le LAD joint in pastor quarters a carpet thar pha ni se ti anrel ani October ni nga indui di hian Lunglei district missions department noya home missionary te Pauline missionary training district conference hall a bot sai ani don
he missionary training hi first session le second session na train ani dona first session na hian Reverend C Vanal and a district superintendent chuan missionary ethics ti thupui mangin zirtirna ape anga second session na Dr. JL Numoya chuan first aid chungchang ti thupui mangin zirtirna ape bokang Lunglei District Missions Department Wai Home Missionary Pasari an ani District Missions Department Wai Home Missionary Pasari the chuan District Missions shwai tu the Rahman na angin October ni ruk pathiani chun le zana khopui chung local changchanga hetiang hian inkho min hun an mangang Evangelist Kela Lupuya Thiltang Home Missionary chu chunlama luangma lokala zanlama shangchal kon lokala hun mangang Evangelist Simon Amar Cheng Pui Home Missionary chuan chunlama venglai lokala zanlama ramthar AOC lokala hun mangang Evangelist Rohlupuya Chalun Lai Chural Home Missionary chuan chunlama zongnoi lokala zanlama lunglon zaya veng lokala hun mangang Evangelist PC Larem Ruata Putunga Si Home Missionary chuan chunlama ramthar lokala zanlama kikon lokala hun mangang Evangelist Lashiat Moya Vaisam Home Missionary chuan chunlama zotang lokala zanlama electric lokala hun mangang Evangelist Laro Khoma Bolpui V Home Missionary chuan chunlama college veng lokala zanlama headquarters lokala hun mangang Unapa Silarin Zwala Zetet Home Missionary chuan chunlama veng lokala zanlama bazar lokala hun mangang October ni khathole ni khan National Voluntary Blood Donation Day Mizoram Polytechnic lungleya man ani a he huna hian June sangne somparia ta changa June sangne sompoko chunga thisen petra choi moina thujak le thil pek hlan na nei ani a heta hian PYD lunglei district chuan church base thisen petam loman pahni na dongin thisen hi unit za somthum pakhat pek ani Lunglei district PYD conference rorel bozuin September ni somni pakwa pathian ni khan chair hunbial PYD te chuan south chong tui lokala seminar an bwasai he seminar hi unau palal shedika bial PYD president chuan akashwaya district PYD vice president upa silal mangai chuan leadership ti le kaushan dan thiang hlima in nei ti thupui mangin zirtirna ape a bial tu pastor kela numpuya kai shwaine account vondan zir hauna nei ani bok October ninga atangani rukchung hian headquarters bial PCD te chuan PCD meet cam relief farm veng lokala an nei October ninga inwin nia bial chunga local changchangten lengkhom zai solfa solo recitation le group recitation mangten in elna anneya October ni ruk pathiani chuma inkhom na nein heta hian district PCD president rongbol tu kelerin tuanga chuan thu soina aneyang pathiani chunwa hian fellowship na nein quiz le special item hu nom tak tak te en how to omdon ani Ole khatizong khatun tumatana North East India UPC Kohhran rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thla khau le theite ni e